Kaže trening centar za pse spasioce. Ulaz zabranjen. Znači pozdrav, dobrodošli u novi video, na novu lokaciju. Danas se nalazimo u... Gledam jer ima kamera negdje. Uglavnom, danas se nalazimo u jednoj velikoj tvornici, bivšoj velikoj tvornici za obradu i proizvodnju kamena. Koja se nalazi u okolici grada Bielefelda. Firma je napravljena 1912. godine, je osnovana i otvorena i oni su se prvenstveno bavili sa kamenom. To je naravno bilo i potrebno, pogotovo u to vrijeme, a još više u vrijeme nakon rata, pošto je ovaj grad bio prilično razrušen za vrijeme rata. I onda je naravno ljudi kako bi gradili kuće, tvornice i slično je bilo potrebno kamenje, cigle itd. itd. Uglavnom. I onda je ova firma radila punom parom. Baš ću vam tu staviti negdje slike, stare fotografije koje sam našao preko interneta, pa možete vidjeti kako je to otprilike tada izgledalo. Sada se ovaj prostor i ova firma stara, koja je naravno u vrlo lošem stanju, koristi za trening pasa, tragača i tako dalje od policije i vatrogasaca. Šta je tu problem? Problem je u tome što je ova bivša firma, kao i ovaj kompleks cijeli ovdje, u vlasništvu grada. Tako da je lokacija prilično malo hot, vruća lokacija, u smislu da su velike šanse da budem uhvaćen ili da me neko vidi ili da imaju kamere. No, dosta brbljanja, ja mislim da mi možemo sad krenuti sa istraživanjem ovog objekta. Evo ga, znači ušao sam u drugi dio kompleksa. Kroz tamo imaju vrata koja su bila otvorena. Ali ono što me je dočekalo, kao što je bilo i za očekivati, ovo što ste upravo vidjeli, a to je da je ovaj objekat i sve što njemu pripada navodno pod video nadzorom. Ja do sada nisam vidio niti jednu kameru
ali ne mora značiti da ih nema. Ja čak vjerujem da ih ima. A nije ni čudo, kao ono što sam rekao na početku videa, što se radi o objektu koji pripada gradu. To jest Ministarstvu unutrašnjih poslova, najvjerovatnije MUP-u u ovome domaćem, jel? Tako da ne znam, vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju postoji sada malo veća vjerovatnoća da će kroz neko vrijeme možda neko ovdje doći po mene, ajmo tako reći. Znači može biti, sad ne znam ko, može biti ili zaštitari koji imaju zadaću da ovo čuvaju ili policija. Tako da ćemo vidjeti, a i vi ćete vidjeti sad u videu, da li sam imao sreće što se toga tiče. Ali mi za sad idemo dalje.
ne znam da li sam to rekao na početku videa, ali ova firma je zatvorena u 70. godinama. Znači, u slučaju da nisam rekao, da i to kažem. To je bilo to i ja se moram sad probijeti kroz ovu super kišu. Ovdje ćemo zatvoriti vrata, da ne bi rekli, gle, mi smo njega snimili, a ni vrata ne znam zatvoriti. A mi se vidimo na sljedećoj lokaciji.